Meghalaya Post.news. Hadirin berlawan rakyat ke Women's Reservation Bill Ar-Hajar Ar-Punrir da ka Sorkar BJP ha Parliament na kabantaban ay bah hadulay pulay persen iki kentay banyo simenta kum kinong mikmat ha Parliament ni ha State Legislative Assembly bala persya jur kinong ilam kaliang persya ha Parliament ban menta ka sngina kaliang kilong kemi BJP kariboy kilami ban pendram jur halor ka jingkanglat kaliang persya ban pelong anya ka tay ka bill ha bakran kilat patay kubor menta ka sngi ha ka press conference sa gladen tawa nong po ka kong marian maring berkasuktur lembat kiwi kilong kemi kilong bakum kilong kemi na ka BJP pendram jur halor kajing persya kinong ilam kaliang persya nadu ka Kongres ka TMC RGD SP bat kiwi ki parti ban penong anya ka Women's Reservation Bill kabadai ka baha kerpang ka balay persen belawan ra da ka Sorkar BJP kitay kilong kami ka BJP kilairo ya ka Sorkar BJP badiaw menteri rang ba ka Riu Narendra Modi balawan ra ay kini ka bill ban ay baha langi kilong kami bakindon ka ju ka hok ban long kita kinong mikmat ha Parliament ni ha State Legislative Assembly Henry Kipenpao pat ya ka jing sokya bakinong ilam kaliang persya ha ka jaka ban kersyan ya ka hok kilong kami ki khanglat ban pelong anya katay ka bil namar kata kila khot lawere boro kilong kemi ha jela baru hari boy bakin a ka jeng kersan yakni ka bil ka bamang kerpang na kabanta kilong kemi namar kum kilong kemi ru kidon ya ka hok panlong kita kinong mi khmat pajba na kabanta ban shakri ne ban yakit lang ya ke ka shan jong ka imlang ka salang la kalong ha jela ni ha kari नमस्ते वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% को मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं भी एक महिला हूँ। पूरी देश की महिला को मैं विनती करती हूँ जाति धर्म से ऊपर उठ के इस बिल को पास कराने के लिए विनती करें। नमस्ते। अपोजिट जो ऐसे माना किया है कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए लेडीज़ को, तो लेडीज़ के बिना उनको पूछा जाए कि वो कहीं में भी पहुंच सकते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे में किसका हाथ होता है, लेडीज़ का होता है। तो लेडीज़ हर एक जगह में खेती में लेके बिजनेस तक और पायलट तक भी लेडीज़ हैं, और बिजनेस में भी सब लेडीज़ आगे 50% साथ में चल रही। तो फिर रिजर्वेशन क्यों नहीं चाहिए उनको? रिजर्वेशन भी उनको चाहिए 50%, बट मोदी जी ने दिया है 33%। इट्स सफिशिएंट फॉर अवर लेडीज़। मैं चाहती हूँ कि ये बिल पास होना चाहिए। ये किसी भी पार्टी से रिलेटेड बिल नहीं है, ये पूरा इंडिया की लेडीज़ के लिए, सब पार्टी की लेडीज़ के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब लेडीज़ इसको सपोर्ट करें और ये बिल पास करवाएं। मोदी जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेडीज़, दे नीड द 33% रिजर्वेशन। प्लीज़ हेल्प अस। Singa yang akhmat jungpi ban kren chapang ka we ka issue kata kate ka Women Reservation Bill lai persen ka bahak nak benta jungi kenthe ka bala pun snem kilamut ban pas hapo parliament Henry hadu menta kimla ban pas nakadaw bagi opposition party kum ka Congress TMC bat kiwe ki party kim ailat ban pas ya kane ka bill kum ta kum kalong kemi ngapan pau ka jing susi ba kimla ban pas hadu mentai ya kata ka bil namar ba kim kwa ba kum mangi ki long kemi ngin wan shakmat ki kim ailat yangi ban long kita ki nong yalam ki nong mi khmat hapo ka stit jungi hapo ka ri jungi ngatharai kum mangi ki long kemi ladangi wan shakmat ngilong kita ki nong yalam Meghalaya Post.news.